undi nkaba nagikwepye yoza kuzamura n'amadini yakubisemo n'amatorero ubwo nari kukumva impamvu nagikwepye nyine nagikwepye nuko n'Uburundi utakubisemo ibyo ngibyo nukuvuga kubitamo by'amadini urabona ko mu Rwanda amadini n'amatorero bari mu kibazo Iburundi kandi naho bakabyira baba ndi bafasha abana hari umudamu wafashaga abana ufashwa n'amadini n'amatorero uruhare rwa Kiliziya n'amaprotestanti n'amadini ya Isilamu n'ibindi byose mishinga itandukanye n'abatagiraho babogamira bose bafasha imfubyi abapfakazi abapfakare bazana iterambere n'amajyambere bikorwa remezo byubakwa hirya hino bagira n'inshuti abaturage ubwabo n'abategetsi inshuti mu mahanga biganye babanye se zakoreye mu Burundi se bakoranye se na Congo nuko byimurire ni Buganda byimurire no mu Rwanda byimurire na Tanzania no muri Kenya na Sudani zombi no mu bindi bihugu bya Afrika 55 amadini n'amatorero yagize uruhare muri iri terambere n'ubumwe no kujijuka kwa kiremwa muntu ushingiye ku mashuri ushingiye ku insengero zafashaga abakene n'imfubyi n'abapfakazi n'abapfakare babatera inkunga babubakira babazanira amashanyarazi amazi n'iterambere no kubasirimura bakambara bagacya kandi bakagira kwizera kw'Imana bityo rero urumva insengero zagize uruhare mu kuzana amajyambere n'iterambere n'ubumwe bw'abaturage n'ubushuti n'ubutwererane bw'ibihugu bihana imbibi bituranye ibyo byose rero ni muri urwo rwego ibyo bihugu bizanamo byose bya Afrika byakiriye agakiza katurutse iburengerazuba bw'isi iburaya kandi kera agakiza kera gake kazaturuka muri Afrika katangire kujya kwigishwa ku isi yose noneho kandi karavuye iriya mu gihe ubu ngubu bageze igihe batizera batakabona nk'agakiza ahubwo babona ko ryari iturufu rya politike rya kera mu gihe abanyafrika bo bakabona nk'agakiza mu gihe batangiye kwiyegeranya abandi bagatangira bakabasanza ngo gushira hamwe kwanyu mushinge ku kwizera byazatunanira kubameneramo no kubasanza no kubatandukanya katufatirana ihe n'ikihebeba rimwe na rimwe insengero bakazikuraho n'imishinga bakayikura bagashyira amakondisiyo agashoborwa na bake ntashoborwe na bose ubwo rero ni muri urwo rwego Burundi nabo bashobora kumenerwamo n'abamadini utiri uvuga wenda ngo ni Kristo cyangwa amadini ya bendata b'abayisilamu na Congo arahari na Uganda no mu Rwanda ni Burundi hehe hose ariko icyonzi cyo bakorana mu bintu by'iterambere ahubwo umwanzi ntagira ibara uwari wese ashobora kubisenya bitagombereye ngo ni idini rineri cyangwa uwizera cyangwa utizera kuko ugiye mu nyeshamba ntabwo usanga ari amadini n'abanyamadini babamo ahubwo usangamo abantu bose b'ingeri zose mu mateka intambara zo mu burasirazuba bwa Congo zagiye zigira umuzi w'amadini n'ubukungu ese iyi ntambara ntiyaba ikomeje urugamba rwo kurimbura aka karere kugira ngo bashyireho wenda indi mishinga yabo ndetse ugasanga bashyireho n'andi moko cyangwa se bagashyiraho ubundi butegetsi bushya nk'uko M23 irwana ikavuga ati ngewe turashaka ko habaho ubwigenge cyangwa se hakajyaho ubundi buyobozi buyobora nk'uko twebwe tubyifuza cyangwa igihugu tugikatemo kane havuka ubundi buyobozi bwinshi kuko ari kinini ntibagishoboye kukijera bakitwaza impamvu nk'izo ariko atari zo impamvu nyamukuru ahubwo hari ikindi kibyihishe cya politiki yego ese intambara ntiyabikomeje mu rugamba rwo
kurimbura aka karere bwana Barafinda. Nibyo akarere ka Afurika kose bashaka kukagira training ground, ikibuga ba trainingiramo batorezamo bigisherezamo ibya gisirikare. Nubwo batangiye bavuga ko bigisha ibikorwa by'iterambere n'amajyambere kandi by'amahoro, ariko nyuma bizasoza ari ibikorwa by'intambara bihigisherezwa, ku buryo kizaba ari ikibuga cyo kwigishirizamo no gutorezamo abazajya mu bibuga by'intambara hirya hino ku isi. Ni uburyo bwo gutegura abantu, babateguremo imitima ikomeye, babakuremo kirisitu no kwizera zera batabonye, kugira ngo bazabonere ibikomeye ku rugamba, ariko barateguwe. Ubwo urumva rero hirya hino bazatangira bababwira ko wenda insengero, imisikiti ni bibi bigomesha abantu, kugira ngo abantu batangire birare, kandi insengero zigishaga ntimunywe itabi, ntimunywe abayoga, ntimwibe, ntimukice, ntimukasamba, ntimugakora ibyaha, bigafasha n'inzego z'ubuyobozi bwa polisi n'ubwa gisirikare n'izindi inzego z'ubutegetsi bw'ibanze n'ubwo hejuru bwite bwa leta bwose, kugira ngo birusheho kugenda neza, umutekano, umudendezo n'uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure n'amategeko yisanzure mu gukiranura abavandimwe bagiranye amakimbirane. Ugasanga ibyo byose bikabangamirwa, amadini n'amatorero akabangamirwa n'ibyo bikorwa bya gisirikare biba biri gutegurwa mu ibanga rikomeye cyane bitagaragarira amaso, usibye bimenywa na ba nyiri kubipanga nabo babifatanyije, abafatanyabikorwa babo. Twe bakatubita mu ntambara, abaturage bakazisanga mu ntambara muri Afurika yose. Ni muri urwo rwego rero Congo ishobora gukwega, ugasanga aba Uganda bisanze muri Congo, abi Burundi bisanze muri Congo, Tanzania yisanze muri Congo, u Rwanda rwisanze, n'ibindi bihugu, Sudani ugasaza, Kenya zisanze, n'ibindi bihugu byose by'inshuta, abapampe n'abapampe kazi bose bakaza. None nyuma ugasanga Afurika itangiye kuza, urabona South Africa yamaze kuzamo, ukajya kumva noneho Somalia nayo yamanutse, ukajya kumva Misiri yaje, ukajya kumva na za Ghana na za Nigeria ziraje, gutyo nuko bitangira bibindabinda biza abiyembayemba. Ni muri urwo rwego rero kano karere baba bari kugategura nk'ikibuga kitraininingiramo, cyigishirizamo abazaba abasirikare, abazaba barashi, abazaba bicanyi, none bakababesha mufate scholarship, bakishanga n'amapasiporo n'amaviza, bisanga muri Ukraine mu ntambara zaho, naho bajye kuri field muri laboratoire, mu bumenyi laboratoire, kuri tere bakubitane n'abaho, abazarokoka none bazagaruke barwanire mu yindi migabane na Afurika utayisize. Bityo rero byigwisha mu ntambara y'isi ya gatatu yose y'isi n'abisi n'ibyisi, none barebe ibikoresho byabo bakoze, babipime, bipime, bajye no mu mitsi, bajye no mu bikoresho, barebe ninde ufite ibikomeye, ninde gihangange cyayobora isi. Usibye biriya bagenekerezaga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zirakomeye zirakaze, kandi nta bihugu yigeze itsinda ngo ifate ngo none bikolonize. Mu Burundi cyangwa se Uburundi bukunze kuba mu bwigunge bwa demokarasi. Ese ntiwabona ko igihe ibintu bizarushaho gukara, ibihugu nk'u Burundi rwashyirwa ku rutonde rw'ibihugu bigomba gutegurwa ku ntambara y'isi ya gatatu? Murakoze cyane. Burundi keretse demokarasi ku rwego rwagutse rwa East African Community na Africa, Leta Zunze Ubumwe za Afrika kabiri, the USA 2, the United States of Africa 2, no ku rwego rw'isi demokarasi. Iyo tubabwira demokarasi ya kera yo icyuye igihe ku isi yose, ahubwo hatangiye hanakenewe demokarasi nziza kandi yihuse yazanywe n'abaruda, niyo izakiranura abavandimwe. Bityo rero akari Burundi niko kari Congo, niko kari Tanzania, niko kari Rwanda, niko kari Uganda, niko kari Sudani zombi, niko kari Nigeria, niko kari Kenya, niko kari Misiri, niko kari South Africa. Nuko
nuko bimeze mu bihugu 55. Ni ukuvuga demokarasi hose iracumbagira, bayirashakaguru hafi kugaca, noneho ahandi n'uburenganzira bwa kiremwa muntu barabuhonyoye, batambikamo imyugariro ya politike, haba muri demokarasi, haba mu burenganzira bwa muntu, haba mu mategeko bakubitamo politike, mu bwisanzure, mu itangazamakuru bahadikamo ibihato bya politike, none baza mu mutekano bagahadikamo ibibazo bya politike. Ibyo bihato nibyo biri kutugora, n'imihini mishasha ya politike itari kumvikana y'ubugorofanyaje. Ni muri urwo rwego rero Burundi bushobora kugira external democracy icumbagira mbi cyane, inarwaye ikajyanwa muri sikibe kubita mu bitaro. Uburundi bukaba bwafata abaganga bakavura iyo demokarasi bahereye iwabo, bakagenda bavura n'akarere k'ibiyaga bigari, kuko burabona ko bakomatanyirizwe kandi atari igihugu cy'igihanganje. Kuki bakomatanyiriza Burundi kandi budafite igihugu bwateye, budafite n'igihugu bwateyeho ibisasu, kandi urabona ko Israel na Palestina bo bari hari abanaganaho ibisasu bicana. Kuki badafatira ibyo bihugu ambarigo, cyangwa biri hagati ya Israel na Irani, kuki atari byo kimwe muri byo cya byose bakabifatira ambarigo, cyangwa biri muri Ukraine na Burusiya na Amerika n'Uburaya, kuki atari byo bafatira ambarigo bakajya kubonerana Burundi. Ubwo ni ukuvuga yes, kanongere ngo ikaze abakunzi baca muherereye hose mu bigo bigiye bitandukanye, tubifuriza kugubwa neza. Ndi kumwe na Barafinda Segikubo Fred, tugiye kuganira mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko cyane kubivugwa muri ibi biyaga bigari ndetse no muri Afrika. Hanyuma Barafinda, umeze neza? Tumeze neza rwose. Yego, ndakwakiriye kuri umwimerere Empire. Nakiriye kwakirwa kwanjye no kunyakira kwanyu. Mukoze neza. Mbahaye ikaze nanjye. Yego. Amakuru y'iminsi bwana Barafinda? Amakuru y'iminsi ararimbanyije, turakataje, turi mu myiteguro ikaze cyane. Yego. Barafi, hanyuma banza usuhuze inshuti zawe. Ndabasuhuje ku isi yose, inshuti zanjye na ba mukeba bose, mboneye umwanya wo kubasuhuza kuko ningisesekara muri perezidansi, twese tuzakorana ku isi yose. Nzabageza mirimo mpuzamahanga. Yego. Hanyuma reka tubitegereze. Ego, ikibazo cyanjye cya mbere kiragira giti bwana Barafinda Segikubo Fred, ubona ko intambara iri hagati ya Irani na Israel ishobora kugira ingaruka zigaragara ku ruhare mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, by'umwihariko ku Burundi na Congo? Birumvikana. No kuvuga nk'uko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize ko aho tugana hose birasatira bitegura intambara y'isi ya gatatu, mu byahanuwe ko bizabyara intambara ibeho, kandi buri kinyejana yo gitangiye na buri kinyagihumbi muri iyi myaka ingana gutya, guhera mu myaka 10, 15, 20, irobo ry'ikinyejana ubundi ntirirenga nta ntambara zibaye ku isi. Irobo ubwo ni imyaka 25, igice cy'ikinyejana ubwo ni imyaka 50, ikinyejana ni imyaka 100. Ubwo turi mu irobo rero ry'imyaka 25 mu kinyejana gishasha n'ikinyagihumbi gishasha kabisa. Icyo kibazo baje ni uburyohe, niko bimeze. Intambara ziba muri Ukraine, mu Burusiya hariya, ziba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
n'ibihugu by'uburaya ibifasha Ukraine n'ibifasha Uburusiya gutyo za Korea zose n'Ubushinwa n'ibihugu by'Abarabu n'ibihugu bya Afurika no ku isi yose no kuvuga kwigaba nicyo gihe nako kanya nta na hamwe bizasiga kuko niyo bayitaga First World War intambara y'isi ya mbere cyangwa bakayita Second World War intambara y'isi yose ya kabiri cyangwa bakayita WW3 intambara y'isi ya gatatu irarimbanyije. Iyo tuvuze intambara y'isi yose ni ukuvuga buri muntu wese abigiramo uruhare, buri gihugu ku kindi, umugabane ku wundi, isi yose, haba ku butaka, haba ku mazi, haba mu kirere no mu nda y'isi. Hose ni ibihumeka, ibinyamababa, ibinyamazi, bikururanda, ibigenda byemye, inyamaswa n'amatungo magufi n'amaremare, byose n'inyubako n'imijyi n'imirwa, byose bigirwaho ingaruka n'ubutaka, ingaruka imisaruro igahuzagurika. Yego. Hari Irani isanzwe ifitanye umubano namwe mu mashyaka y'Iburundi ndetse n'imitwe imwe ya Congo nka FDLR igira umuyoboro w'intwaro uturuka mu burasirazuba bwo hagati. Ese ntishobora guhindura isura y'umutekano muri aka karere ka Afurika? Urakoze cyane icyo kibazo koko Burundi bukorana na Irani kandi Burundi ari ubukirisitu ko atari ubuyisilamu. Ayo makuru wayakuye he koko? Ya downloadinze he koko munyamakuru mwiza? Nyamara biravugwa ku mihanda, bivugwa mu biro. Oya mukuri kurumva hari amakuru urabona iyo uteze umumotari agenda ko buri abamotari bamenya amakuru kuko batwara benshi baturutse henshi ku isi yose. Rero ya makuru avugwa niko avugwa. Ese nawe niko ubibona Uburundi bwaba bukorana na Irani? Ayo makuru ntabwo kugeza ubu ntabwo wafata igihugu cy'abakristo nk'u Rwanda ngo uvuge ngo gikorana n'igihugu cy'abayisilamu, keretse umbwiye ngo kubera turi muri monde ya benefice, monde ya beto isi y'inyungu kandi inyungu ikomeye cyane ifite inkuta zitanyurwamo n'ubonetse wese keretse abari kuri ranka rimwe. Naho ku rundi ruhande byakunda, ariko ku ruhande runini mbona Uburundi butafite akaboko buhanahana cyakaremereye n'ibiriya bihugu kuko amaboko ataresha ntaramukanya. Irani ni igihugu cyo mu mateka muri Bibiliya na kuruhani cya kera kihetse isezerano ryo witeka kera cyane, ahubwo bashobora kukirebera muri urwo rwego bamuke bagashaka kucyomeka ku Burundi kugira ngo Burundi babubonereho amatwi babutware bukwavu kuri burusheti bashaka ubushakira impamvu ariko nta mpamvu irimo. Yego. Hari bamwe rero bavuga ko hari ibihugu byo hanze nk'Ubufaransa cyangwa Amerika bakoresha intambara za Congo nka porogisi urumva ni nko gupanga agapango ko gushaka ukuntu nyine bavuga ati reka tujye gucukura y'amabuye y'agaciro dushingiraho ni urwitwazo. Yego. Z'intambara y'amasengesho n'amadini. Ese Barafinda ubona ibi bihuza gute n'intambara ya Irani na Israeli? Ariko nanone ugasanga muri Congo hari intambara, hari intambara. Ese wa mugani bituruka, urumva ibi bintu ntago byaba bifitanye isano? N'ikibazo warumbaje mbere ku Burundi nkaba nagikwepye yoza kuzamura n'amadini yakubisemo n'amatorero ubwo nari kukumva impamvu nagikwepye nyine nagikwepye ibano ko n'uko Burundi takubisemo ibyo ngibyo n'ukuvuga kubitamo iby'amadini. urabona ko mu Rwanda amadini n'amatorero bari mu kibazo. I Burundi kandi naho bakagira
abandi bafasha abana, hari umudamu wafashaga abana, ufashwa n'amadini n'amatorero, uruhare rwa kiliziya n'amaprotesitanti n'amadini ya isilamu n'ibindi byose, imishinga itandukanye, n'abatagira aho babogamira bose, bafasha imfubyi, abapfakazi, abapfakare, bazana iterambere n'amajyambere, ibikorwa remezo byubakwa hirya hino, bagira n'inshuti abaturage ubwabo n'abategetsi, inshuti mu mahanga biganye, babanye se, zakoreye mu Burundi se, bakoranye se na Congo, nuko byimurire ni Buganda, byimurire no mu Rwanda, byimurire na Tanzania, no muri Kenya na Sudani zombi, no mu bindi bihugu bya Afrika 55. Amadini n'amatorero yagize uruhare muri iri terambere n'ubumwe no kujijuka kwa kiremwa muntu, ushingiye ku mashuri, ushingiye ku insengero zafashaga abakene n'imfubyi n'abapfakazi n'abapfakare, babatera inkunga, babubakira, babazanira amashanyarazi, amazi n'iterambere, no kubasirimura bakambara bagacya kandi bakagira kwizera kw'Imana. Bityo rero urumva insengero zagize uruhare mu kuzana amajyambere n'iterambere n'ubumwe bw'abaturage n'ubushuti n'ubutwererane bw'ibihugu bihana imbibi bituranye. Ibyo byose rero ni muri urwo rwego ibyo bihugu bizanamo byose bya Afurika byakiriye agakiza katurutse iburengerazuba bw'isi, i Buraya, kandi kera agakiza kera gake kazaturuka muri Afurika katangire kujya kwigishwa ku isi yose. Noneho kandi karavuye iriya mu gihe ubu ngubu bageze igihe batizera, batakabona nk'agakiza, ahubwo babona ko ryari iturufu rya politike rya kera. Mu gihe abanyafurika bo bakabona nk'agakiza, mu gihe batangiye kwiyegeranya, abandi bagatangira bakabasanza ngo gushira hamwe kwanyu mushinge ku kwizera byazatunanira kubameneramo no kubasanza no kubatandukanya, katufatirana ihene ikihebeba. Rimwe na rimwe insengero bakazikuraho n'imishinga bakayikura, bagashyiraho amakondisiyo, agashoborwa na bake ntashoborwe na bose. Ubwo rero ni muri urwo rwego Burundi nabo bashobora kumenerwamo n'abamadini, utiri uvuga wenda ngo ni iry'abakirisitu cyangwa amadini ya bene data b'abayisilamu, na Congo arahari, na Uganda, no mu Rwanda ni Burundi, hehe hose. Ariko icyo nzi cyo bakorana mu bintu by'iterambere, ahubwo umwanzi ntagira ibara, uwo ari wese ashobora kubisenya bitagombereye ngo ni idini riniri cyangwa uwizera cyangwa utizera. Kuko iyo ugiye mu nyeshamba ntabwo usanga ari amadini n'abanyamadini babamo, ahubwo usangamo abantu bose b'ingeri zose. Mu mateka intambara zo mu burasirazuba bwa Congo zagiye zigira umuzi w'amadini n'ubukungu. Ese iyi ntambara ntiyaba ikomeje urugamba rwo kurimbura aka karere kugira ngo bashyireho wenda indi mishinga yabo, ndetse ugasanga bashyireho n'andi moko, cyangwa se bagashyiraho ubundi butegetsi bushya nk'uko M23 irwana ikavuga ati ngewe turashaka ko habaho ubwigenge, cyangwa se hakajyaho ubundi buyobozi buyobora nk'uko twebwe tubyifuza, cyangwa igihugu tugikatemo kane havuka ubundi buyobozi bwinshi, kuko ari kinini ntibagishoboye kukijera. Bakitwaza impamvu nk'izo, ariko atari zo mpamvu nyamukuru, ahubwo hari ikindi kibyihishe cya politiki. Yego, ese iyi ntambara ntiyabikomeje mu rugamba rwo kurimbura aka karere bwana Barafinda? Nibyo akarere ka Afurika kose bashaka kukagira training ground, ikibuga ba trainingiramo, batorezamo, bigisherezamo ibya gisirikare. Nubwo batangiye bavuga ko batangiye bigisha ibikorwa by'iterambere n'amajyambere kandi by'amahoro, ariko nyuma bizasoza ari ibikorwa by'intambara bihigisherezwa, ku buryo kizaba ari ikibuga
ikibuga cyo kwigishirizamo no gutorezamo abazajya mu bibuga by'intambara hirya hino ku isi. Ni uburyo bwo gutegura abantu, babateguremo imitima ikomeye, babakuremo kirisitu no kwizera zera batabonye, kugira ngo bazabonere ibikomeye ku rugamba, ariko barateguwe. Ubwo urumva rero hirya hino bazatangira bababwira ko wenda insengero, imisikiti ni bibi bigomesha abantu, kugira ngo abantu batangire birare, kandi insengero zigishaga ntimunywe itabi, ntimunywe abayoga, ntimwibe, ntimukice, ntimukasamba, ntimugakora ibyaha, bigafasha n'inzego z'ubuyobozi bwa polisi n'ubwa gisirikare n'izindi inzego z'ubutegetsi bw'ibanze n'ubwo hejuru bwite bwa leta bwose, kugira ngo birusheho kugenda neza, umutekano, umudendezo n'uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure n'amategeko yisanzure mu gukiranura abavandimwe bagiranye amakimbirane. Ugasanga ibyo byose bikabangamirwa, amadini n'amatorero akabangamirwa n'ibyo bikorwa bya gisirikare biba biri gutegurwa mu ibanga rikomeye cyane bitagaragarira amaso, usibye bimenywa na ba nyiri kubipanga nabo babifatanyije, abafatanyabikorwa babo. Twe bakatubita mu ntambara, abaturage bakazisanga mu ntambara muri Afurika yose. Ni muri urwo rwego rero Congo ishobora gukwega, ugasanga aba Uganda bisanze muri Congo, abi Burundi bisanze muri Congo, Tanzania yisanze muri Congo, u Rwanda rwisanze, n'ibindi bihugu, Sudani ugasaza, Kenya zisanze, n'ibindi bihugu byose by'inshuta, abapampe n'abapampe kazi bose bakaza. None nyuma ugasanga Afurika itangiye kuza, urabona South Africa yamaze kuzamo, ukajya kumva noneho Somalia nayo yamanutse, ukajya kumva Misiri yaje, ukajya kumva na za Ghana na za Nigeria ziraje, gutyo nuko bitangira bibinda biza abiyemba. Ni muri urwo rwego rero kano karere baba bari kugategura nk'ikibuga kitrayiningiramo, cyigishirizamo abazaba abasirikare, abazaba barashi, abazaba bicanyi, none bakababesha mufate scholarship, bakishanga n'amapasiporo n'amaviza, bisanga muri Ukraine mu ntambara zaho, naho bajye kuri field muri laboratoire, mu bumenyi laboratoire, kuri tere bakubitane n'abaho, abazarokoka none bazagaruke barwanire mu yindi migabane na Afurika utayisize. Bityo rero byigwisha mu ntambara y'isi ya gatatu yose y'isi n'abisi n'ibyisi, none barebe ibikoresho byabo bakoze, babipime, bipime, bajye no mu mitsi, bajye no mu bikoresho, barebe ninde ufite ibikomeye, ninde gihangange cyayobora isi. Usibye biriya bagenekerezaga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zirakomeye zirakaze, kandi nta bihugu yigeze itsinda ngo ifate ngo none bikolonize. Mu Burundi cyangwa se Uburundi bukunze kuba mu bwigunge bwa demokarasi. Ese ntiwabona ko igihe ibintu bizarushaho gukara, ibihugu nk'u Burundi rwashyirwa ku rutonde rw'ibihugu bigomba gutegurwa ku ntambara y'isi ya gatatu? Murakoze cyane. Burundi keretse demokarasi ku rwego rwagutse rwa East African Community na Africa, Leta Zunze Ubumwe za Afrika kabiri, the USA 2, the United States of Africa 2, no ku rwego rw'isi demokarasi. Iyo tubabwira demokarasi ya kera yo icyuye igihe ku isi yose, ahubwo hatangiye hanakenewe demokarasi nziza kandi yihuse yazanywe n'abaruda, niyo izakiranura abavandimwe. Bityo rero akari Burundi niko kari Congo, niko kari Tanzania, niko kari Rwanda, niko kari Uganda, niko kari Sudani zombi, niko kari Nigeria, niko kari Kenya, niko kari Misiri, niko kari South Africa. Nuko bimeze mu bihugu 55. Nukuvuga demokarasi hose iracumbagira, bayirashakaguru hafi kugaca, noneho ahandi n'uburenganzira bwa kiremwa muntu barabuhonyoye, batambikamo imyugariro ya politike, haba muri demokarasi, haba mu burenganzira bwa muntu, haba mu mategeko bakubitamo politike, mu bwisanzure, mu itangazamakuru bahadi
bagahadikamo ibihato bya politike, none baza mu mutekano bagahadikamo ibibazo bya politike. Ibyo bihato nibyo biri kutugora n'imihini mishasha ya politike itari kumvikana y'ubugorofanyaje. Ni muri urwo rwego rero Burundi bushobora kugira external democracy icumbagira mbi cyane, inarwaye ikajyanwa muri sikibe kubita mu bitaro. Uburundi bukaba bwafata abaganga bakavura iyo demokarasi bahereye iwabo, bakagenda bavura n'akarere k'ibiyaga bigari, kuko burabona ko bakomatanyirizwe kandi atari igihugu cy'igihangange. Kuki bakomatanyiriza Uburundi kandi budafite igihugu bwateye, budafite n'igihugu bwateyeho ibisasu, kandi urabona ko Israel na Palestina bo bari hari abanaganaho ibisasu bicana. Kuki badafatira ibyo bihugu ambarigo cyangwa biri hagati ya Israel na Irani? Kuki atari byo kimwe muri byo cya byose bakabifatira ambarigo, cyangwa biri muri Ukraine na Burusiya na Amerika n'Uburaya? Kuki atari byo bafatira ambarigo bakajya kubonerana Burundi? Ubwo ni ukuvuga biriya babishira mu situation bita korodiwo, ni intambara y'ubutita baba barafungiyemo muri firigo, bube bukonjeramo kuriya ntibutore mitenderi, ntibusabane n'ibindi bihugu byo hafi n'ibyakure. Ni muri urwo rwego babunigana ijambo, bakashaka ubunigana inkari, ariko Abarundi bararya bakihagarika neza. Ntushaka kubahagara imbere n'inyuma ntabwo bwohereje ingabo muri Congo, ariko ntibagiye kurwana, bagiye gutabara. Gute se bagiye gutabara se batabara batarwana? Ubwo katurebe intambara ziba kwinshi ziba kwinshi. Katurebe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zijya muri Ukraine, bagiye gutabara cyabari bagiye kurwana. Genda avuga ngiye iyo ntambara ntago ngize bo bagiye kurwana. Naho Burundi ntabwo bwagiye kurwana, bwagiye kurengera abaturage bagiraga umutekano muke. N'ikimenyimenyi aho Abarundi bashinze birindiro nta mirwano ihagera, ahubwo babarebera iriya bakavuga sha biriya n'ibirindiro by'Abarundi ntimusatire, bavuga batandika babera. Abarundi se bakubitirwa hariya za Uvira na za hehe hose, bashobora gukupfubirana n'abajyambazi bakabagwa igico gutyo, bari muri paturuyi gutyo, igitero shuma gutyo, ariko cyambushi, ariko atari ukuvuga ngo wagiye muri defense z'Abarundi ngo shwanyaguza defense zabo. Uzasome mu bitabo by'amateka nta Murundi. Ubwo rero Uburundi buba bwaragiye mu butumwa bw'amahoro, nk'uko ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro Sudani, Darfur, Central Africa na Mozambique n'ahandi hose za Mirobo. Nk'uko Burundi butari Congo gusa, buri no muri Somalia ni mu butumwa bw'amahoro. Niyo mpamvu ubona yo banageze kuri tere babakunda abaturage baho ntibabanga. Ariko none se ari umuntu wakanga umuntu wamutabara? Ubwo ni ukuvuga utabaye uruhande rumwe, urundi ruhanganye na ruriya ruhita rukubona nka mukeba, ntabwo bakwishimira. Abo rero nibo bashaka kuvuga nabo Burundi. Ariko nyuma yaho M23 na M23 AFC bazasanga ko Uburundi butaje bugamize gusahura nk'abandi bashobora kuza bitwaza ko baze kubatera ingabo mu bitugu, ariko bo bagamize kuvoma imitungo ariyo ntego. Uvuze ikintu cyiza cyane. Kuki Kisekedi cy'irombo ajya muri Amerika akavuga ati ngenda baha ibirombo bya zahabu, ariko abaturage ariko ndabaha ibirombo bya zahabu, ariko muze mu nkurire mu ntabare. None kuki Kisekedi afata umutungo w'igihugu akawuha bakure abanyamahanga babazungu ku yindi migabane, kandi none ntibakemure cya kibazo? Ahubwo none ushaka kuvuga kuki atayiha Uburundi? Kuki abaturage cyangwa se abana b'igihugu abakongomani, kuki adafata uwo mutungo w'abakongomani, gafata abakongomani ababwira ati ibi bintu ko muri abaturage banjye tururwaniye intambara dute, ahubwo akajya kwitabaza muri Amerika, akatabaza Ububirigi, Ubudage, ibyo bihugu nyine. Kuki afata umutungo w'igihugu akawutambagiza hirya y'imahanga? Ni ukuvuga hari ukuntu ukubita imbwa ushaka shebuza. Uvuze
ukubita imbwa ushaka sebuza wayo, ubwo imbwa ninde cyangwa nyirabuza, ubwo imbwa ninde sebuza kuvuga hagati aho nanone ukavuga uti ngo kugira ngo nshobore gutsinda muri politike na diplomasi mpuzamahanga ndabanza nkora ubushakashatsi ndebe aba bantu ko ari abaturage bahariya Rwimbi batari Irani, batari Isirayeli ngo barakataje mu iterambere mu bushakashatsi koranabuhanga mu byogajuru, nta cyogajuru bohereze, si igihugu ni umurenge hariya ku ivuko ry'abahinzi borozi, ni abantu b'aborozi gusa, kandi nabwo kigakondo kitari kizungu, ngo wenda baharimo amamiliyari menshi, ngo wenda bafite amagorofa, bafite imijyi ikomeye cyane, nta bundi bukungu bari bafite. Ukibaza Burundi bazikuraho indege, bazikuraho ibibunda birasha kure mu kirere ku mazi mu birometero biki n'ibiki babikuraho. Ibyo byose rero aho niho Kirumbo ashingira Kisekedi akavuga ibyo ari bibose. Aba bantu bafite abaterankunga, nta mushinga n'ukora umushinga ndagira abaterankunga, cyane cyane mishinga ya gisirikare y'abitwaze ntwaro. Bityo rero njyaho kugira ngo ngigire n'aba M23 gusa hano kuri tere kanje kunegosiya n'abaterankunga babo. Ubwo yakoze iperereza asanga abaterankunga babo abatega imitego, abemerera ngo muze dusinyanye amasezerano mbaho ibirombe, hanyuma mu nkize bano bahungu banyu n'abakobwa banyu, kugira ngo abafatane igihanga simusiga areba abapfupfunyuka y'abaribo. Ahita abona abazi Rwanda amasezerano yangora abaribo, abaza amasezerano y'i Nairobi muri Kenya abaribo, abona bajya mu masezerano yo muri African Union abaribo na East African Community abaribo, agenda bafindura bamenya gake gake, abajyana muri Doha Qatar, arabareba abitabiriye abaribo. Ari cyagiye twakoraga ibiganiro nkavuga kuki atari M23 ko ari ifitanye ikibazo na Kisekedi na Congo, kuki atari yijya mishikirana hose akajyayo kediwe abari kugera kuri za ntego z'ubushakashatsi bw'ikibazo yibazaga. Aba bana ninde ubaha ibikoresho, ninde ubatera inkunga, bigahita biburutsa abana kabafindura atirukanse bitamuhenze, akoresha diplomasi mpuzamahanga. Urumva icyo yamaze kukimenya. None kizakurikiraho no kubatega imitego y'imishibuka, cyangwa iyo mu kirere cyangwa mu butaka cyangwa ku mazi, cyangwa imezite ya tekinike ya politike mu buryo bw'ubuhanga budasanzwe, akabakoresha ka mukerenge ku buryo ashobora kuvuga kugira ngo dukemure kino kibazo mu masezerano mishikirano, kamba shuke tujye mu mishikirano gutya ndebe abasinya. Nibamara gusinya abonye kopi ahita abona ikimenyetso cyo mu rukiko mpuzamahanga, abajyane mu rukiko none abarege ababwire mwashakaga iki wacu ko twasinyanye amasezerano ngo tuzajya tubaha nka 10% ry'imitungo yacu, ngaya masezerano mwashingiraga kuki kubaha kandi mwe mutaradusinyiye 10% rizaturuka iwanyu. Aha hose ababakiniye diplomasi. Oya Barafi Kisekedi nagera ku Rwanda ajya afata Goma aho ngaho ahita siba. Urasi basingiye kuki kandi amaze kubafatana igihanga hose ari basi igihanga ki ubu Rwanda y'inyankande muri reka nkubaza ubu ngubu dusasize ubu ngubu ntabwo bashobora gufata kera ntabwo wavugaga ati reka buriya butaka n'ubwanjye buriya byose si ibyanjye, byose si imipaka itaraza, itegeko rigenga imipaka ritaraza. Nuko rero hanyuma rero nimba Kisekedi bibaye byose, nimba Kisekedi yavuze ati u Rwanda ibintu byose kuki adashobora gufata ikibazo. Ubu reka nkubaze umuturanyi wawe iyo arwanye cyangwa se ageze ikibazo ntabwo ujya gutabara. Umuturanyi ni ijisho ryawe rya rubanda kandi kuki adashobora se gufata, kuki adashobora kuvuga ati tubigenze dute? Niyo mpamvu n'izisi Rwanda n'Uganda na Burundi, nyine kubera ko u Rwanda rwateye imbere, rwafashe intambwe gutera imbere, ruri muri demokarasi nziza.
nangira ngo ruri muri Democratic Republic of Congo, nangira ngo nicyo ushaka kuvuga aho ngaho ko kantu utambitsemo niko kabi. Oya ntabwo ariko nangira ngo nikuvuze nuko uvuze ngo ruri mu murongo wa demokarasi, ruri murongo mwiza urumva ariko Kisekedi akaba ruziza ko ruri mu murongo wa ruri mu iterambere, ubukungu se bajyana ku isoko bakunguka, nta bukungu dufite. Itanga urugero rwiza, ubuso bw'ubutaka bungana butugereranyije n'ubwako harimo za Rwanda 89. Ariko nubwo icyo ubwacyo n'ubukungu. Mu kiganiro twakoranye wavuze ko Isiraheli ari nubwo ari igihugu gito ariko gifite iterambere. None se twebwe nta terambere dufite? Ariko Isiraheli nayo ntibiyiha ububasha bwo kurenga ku mipaka ngo bujye mu kundi. Kubera ntago se rurimo gutera Iran. Ibyo ari byo twahagurutse kugira ngo dukemure ku isi. Abandi se mwagurutse nk'abandi n'ikiremwa muntu. Erega ahari umugabo ntiyagwa abandi, nicyo cyaduhagurukije. None rero kuki mutagira inama Kisekedi Kiromo ngashobora kuganira M23 abahoshe intambara? Ari nayo mpamvu turi kuri kamera, rega twatangiye urugamba, niyo mpamvu ubu turi hano tushaka tujye mu mizi y'imiterere y'ikibazo cyabo, nuko rero mugira ibyo bapfa hanyuma turarame tubakiranure nk'abaturanyi nk'abazimya muriro, ijisho rya rubanda ry'umuturanyi. Aho ngaho rero nugera ku Rwanda ujye ufata musibe. Ntabwo nsiba, wowe ugomba gusiba. Yo ushaka gukira indwara urabanza ukayirana, ukabanza ukavuga uruhare rwanjye niyo rwaba ari 1%, naho ngaho ngiye kurukoresha nyiranura abavandimwe wese rwazajyayo kujya kubakiranura ruvuga ruziki. Ariko ubu rwajya ruvuga nza amateka ya M23 wanze n'amateka ya Kisekedi na Congo muri rusange. Bityo rero nje nk'umuntu uje nk'umuzimya muriro mbazimirize. Tugana ku musozo twerekeza tugana ku musozo ubona Uburundi na Congo nk'abazimya muriro kugira ngo bahoshe iyi ntambara iri muri buriya barasurazuba bwa Congo. Ese burateganya iki kugira ngo M23 ibe yarekura cyangwa se ivuga ati turapasuramo utu dutije twafashe twebwe turaburwa, ni twebwe turabuyobora nawe usigarane Kinshasa ariko ibi bice byose turabiyobora? Ese ubona Kisekedi yabishobora? Ese urabona Neva ashobora gukura ingabo muri Congo akazikurayo? Urabona bimeze gute bwana Barafinda? Murakoze cyane. Buri gihe ni umucamanza mwiza w'ibihe n'abantu nibibakikiza. Buriya M23 bayiteze intwaro bita igihe, bayibitisha intwaro ya diplomasi, bayibitisha na demokarasi, bayibitisha n'ubwisanzure n'ubwibohore bw'abaturage. Aho M23 itarwanira ubu hari y'amahoro, abaturage barakora, ariko aho igeze bakaba bahunga bapfa, bakaba bahura n'ibibazo, bakavuga iyo ntwari irahagize, abaturage bibonere, nibabona bazahitamo bajye bahungira hatekanye, none bayihunge, nibayihunge izabura imisoro, kandi nibisigarana bake ibasoreshe myinshi kugira ngo imitinge za demand zizayo ikeneye ibone bya bindi isabwa, kugira ngo ibone uko yishura abakozi, abapampe, uko igura imiti, uko igura yishura abakozi n'ibikoresho, abatekinisiye mbese b'amahanga baza gukoresha izo telefone kuzikora, izo satellite abahakazi bazihakinze. Urumva ko abahaka abantu b'abahanga bahari, izo ntwaro bari gukoresha n'izikorana buhanga zigendera ku makode, abahakazi baba bahari bazihakinga bakavuniramo amakode. Buri munsi M23 yajya gukora mu ntwaro igasanga yamenetse amazi yatembagaye ntigikora. Icyo ni ikibazo cy'ikorana buhanga nacyo bafite ku rugamba. Mu gihe bari kurwana na Kisekedi bafite ibindi bibazo bafite. None aho ngaho Kisekedi nawe akavuga iyo ni intwari ibafasha, none Burundi nabwo bukavuga nanjye uko nkerereze mu M23 kudahirika leta ya Congo n'uruhare ngira n'ingabo ntera mu bitugu leta ya Congo n'akareka
k'ibiyaga bigari na Tanzania nayo ikaza gacerereza mu buryo bwayo kuri tere cyangwa muri diplomasi mu bubanyi n'amahanga. Ubwo Uganda ikavuga wenda nenyegeze byihute cyane tufate DRC Kinshasa twubake Hima Empire. Buri muntu ugasanga kururira inyungu ze, ariko nkuko nakubwiye ko mu gucererwaho sibo bonyine babifite mu ruhare, n'amahanga bifite mu ruhare. Baravuga Kongo itekanye tutakomeze kuboherereza ibikoresho impande zose barimbagurane, bazabyara bororoke babe benshi. Intambara iyo zitinze zimara abaturage, nabwo ni uburyo bwa ruzungu bw'imboneza rubyaro turimo kubaboneza. Ikindi tubakerereza mu iterambere, aho giye bakabe bakora bacukura ayo mabuye y'agaciro n'ubwo bukungu, bubaka amagorofa, bubaka imijyi minini, bakompitinga na yacu baturusha, cyangwa bazana ikoranabuhanga n'iterambere, bazana n'ubumwe bw'abaturage. Ubu turi kubasandaza, abahanga bahunga tubakabiri iwacu, baza tubaha imirimo tubegeranya, biwabo hasigarayo abatarize abatari abatekinisi. Intambara yo zibaye nk'aha mu karere k'ibiyaga bigacya muri Afurika, abakure babyungukiramo cyane. Batwiba abahanga, batwiba abaganga, batwiba abarimu, batwiba abaganga ba gakondo n'abaruzungu n'abakuriye umuco, abazi ikinyabupfura ndangabana, bafite uburere bwose bw'uturere twose. Urumva yo bageze muri Amerika bitwara neza, bifata neza, bagakora bagatera imbere. Abo banyabwenge, abo bashakashatsi, abo bamenyi bose n'ubumenyi bwabo n'ubukungu biriya bihugu byakataje mu iterambere bishaka. Bityo rero ntabwo byabona abo batekinisi n'abo bahanga, abo barimu n'abo baganga n'abashoramari n'amafaranga yabo batabahinzemo n'amabombe ngo bashire mu cyo bita divide and rule. Bakubita mukamu cyarenge mutane mushwane, nimara guswana mutane mutandukane mukwira imishwaro, ubundi bazagaruke bifatire igice kimwe ngo turabashigikiye, ntimureba ko twanesheje mukeba wanyu, none tushaka mutwishyure. Babakubitira accountability y'ibikoresho babahaye, ubundi babahe ibirombe bacukure. Ni muri urwo rwego Kisekedi kuri cya kibazo wari wambazize yabitekerezo neza, aravuga kanjye kubakure nshake bashebuza babo, none mbari bo nkorana uwarindisha igisambo, ibyo ntibyakwibwa ntibyakwona. Igisambo ni igihanga cyo kurinda ibintu ntibyibwe. Ni muri urwo rwego arindisha bya bihugu bikomeye, batwarira iyo mitungo yo bamaze kuyegeranya muri ako kavuyo k'intambara, bayisangisha iriya akajya akabakina diplomasi nabo, muzaze mbahe ubutunzi, ibyo mwashakaga bihitanya abaturage muze mbibahe, muri umutekano, ariko mwubaka ibikorwa remezo, amashuri, amavuriro, amashanyarazi, amasoko n'amaduka n'iterambere, muha abaturage imirimo, muzane n'umutekano, murinde umutekano, muri mwubaka ibikorwa remezo byanyu, munabirinde, musigasire umutekano. Gutyo rero y'amahanga y'abakapitaliste bakaba bagwishize muri wa murongo nyine nasobanuye haruguru hariya, kuba bashaka ibintu ngo kubisimbwa bashaka sebuza, bica abaturage ari uko bashaka bakuru b'ibihugu, kandi bashaka n'ibihugu byabo abo baturage bapfe, imboneza rubyaro ibonekemo, noneho bakirengagiza ko abo baturage nabo ni isoko ry'ibikoresho babakoze. Ni hahandi umuntu yitega umutego mutindi n'ubundi bica isoko ryabo, kuko abaturage b'isi, population y'isi yose miliyari 8 zigize isi, ni isoko rihagije. Ariko iyo utangiye kwica iryo soko, wica abaturage, wica abakiriya, ni isoko buriri kuririmbura n'ibicuruzwa n'amasoko yabyo. Ubwo se hari uko ntasasano Kisekedi rero ari kubakina diplomasi bose, abo hafi n'abakure, amahoro aboneke. Namara kuboneka anyuze muri izo nzira zo kuzana ibyo bihugu bifite akaboko ko gutanga ibyo bitwaro mu mitwe itandukanye y'intwaro ziri kurwanira yo bica abaturage bahunga, basahura imitungo n'ubutunzi bw'igihugu n'abene gihugu, babakenesha abandi babahitana, n'izo genocide zikaba zavuka bakabamara abaturage. Ibyo byose birangire, abirangize mu nzira z'amahoro. Niyo diplomasi mpuzamahanga ari gukora rero, irenze ku rwego rwe M23. Namara kuzana abanyamerika bashinze ibirindiro, M23 bazayijyana muri leta ya Congo, cyangwa bayijyane mu gisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika kizaba kishinzwe kurinda akarere k'ibiyaga bigari kagira umutekano. Impungabanya z'umutekano zizasubiza icyuma mu rwubati.
Barafi urakoze cyane reka ngushimire. Nanjye ndabashimiye cyane murakoze tusasanuye neza iby'akarere k'ibiyaga bigari na Afrika no ku isi yose twanyuzemo ntaho twasize. Hanyuma reka dushimire abari badukurikiye mbabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka.